Ырыспай Абдраимов, Сүйүүнүн bir saаты. Аңгеме. Чолпонбек ызычууну жактырбай оорукананын тынч бөлмөсүндө дарыланып аткан. Күн чакчайып тийип, ачык терезелерден соккон шамалдын эпкине 6-кабаттыда желдетип, жалгыз кишилик тынч бөлмөнүн пардаларын ыргалтат. Ал өнөкөт оорусун күчөтпөө үчүн жарым жыл сайын бейтапканага көрүнөт да, доктурдун кеңеши менен кымбаттыгына карабай менчик шпааканада дарыланат. Күтүүсүздөн тамагаш калган баштыктарын көтөрүнүп, бөлмөгө Айнагүл кирип келди. Анын эсинен Чолпонбектин кандагы канты көбөйгөндө обору ачылып, тез-тез шамшу метери чыкпайт. Селкинин айдай тунук жүзү, карагат көз, чийилген кара кашы, күлүп жайнаган ажарын ого бетер ачкандай. Көздөрү жайнаган жаш келин керебетке чалкасынан түшкөн жигитти буйдамга келтирбей, таап алганына сүйүнгөн бойдон үстүнө баса жыгылды. Ой бойуна койбой жан дили менен жигиттин жүзүнөн чоп-чоп эттирип өпкүлөйт да, кыт-кыт күлөт. Эркектин эки жаагын кош колдоп сылаглап, күлүмсүрөгөн көздөрүн сүйкүмдүүлүк менен жүзүнө карады. Анткени bir айдан бери көрүүгө зар болуп, Чолпонбектин үнүн укпаганга кусаланып калган. Чолпонум менин, деп моокуму канганча жигиттин төбөсүнөн жыттап, чачтарын сылады. Башын көкүрөгүнө жылөдү. Издеп жүрүп акыры таптым, берекем. Эмне жашнасың? Же телефон албайсың? Караныңды көрүп, көзүмө сүртөйүн десем WhatsApp'ты такыр ачпайсың да. Өрттөбүйдүн го адамды, деп Чолпонбек селкиден оолактап, көйнөгүн желпинди. Керебетке олтуруп, керээ дем алды. Айнагүл балкылдаган көкүрөгүн денесине тийгизгенде тула бою токургандай дүркүрөгөн, коргошундай көлкүлдө берип, делебеси козголгон. Эсиңдеби? Деди селки күлүмсүрөп. Мөңгүдөн агып түшкөн көк кашка сууга курулган махабат көпүрөсү. Көпүрөгө чукул сүйүүнүн bir saаты бүтүндөй bir өмүр деген темир тактадагы жазуу дагы эле өчө элек. Сүйүшкөндөр бирде өйдө көтөрүлүп, бирде ылдый түшкөн көпүрө менен суу жээгиндеги чытырман токойго өтүп чардашат. Экөөбүз да ошол көпүрөгө олтуруп алып серүүндөсөк, мөлтүрөгөн кашка сууга жүзүбүздү чайсак. Жигит көркөмдүү капчыгайды элестетип, Айнагүлдүн кооздук тууралуу оюн улагандай баш ийкеди. Селкинин тагдырын эстеди. Бышып жетилип, мөмөсүн нөшөрдөй төгүп ийүүгө камбыл селкинин күйөөсү менен чет жакка иштегени сапар тартканына аз эле болгон. Анын Орусияга жетип кайттыбы, же жарым жолдон кайттыбай, ким билет. Бирок көрмө тасмалуу телефону менен күн сайын 3-4 мертебе чалып, Чолпонбектин тынчын алчу. Ал суйкайган жаш чүрөктүн акыркы коңгуроолорун жоопсуз калтырып, чөнтөк телефонун көрмө тасмасы менен кошо көбүнесе өчүрүп койчу. Айнагүл анын дареги чыкпаганга сана аркап, жалынып жалбарган SMS каттарын жамгырдай жатырчу. Азыр Чолпонбек менен бет маңдай тиктешкенине жетине албай, бакта алайы чегинен ашып ташкандан бетер көөдөнү жылып, кумарлуу денеси балкып турду. Көзүнө шадылуу болгону менен өңү шапая түшкөн Чолпонбектен башка эч ким, жадесе Орус калаасында калган күйөөсү менен бойтоңдогон уулу да көрүнбөй, ушул саатта муну менен бир болууга дем байлап ага арып алды. Ал эмне десе, эмне самаса, сүйгөнүнүн күсөгөнүн жайгаруу үчүн баарына кайыл турду. Баштыктарынан сууруган чучук, казы карта жана өз кол менен кууруган этти майдылап туурап, тапканын балапандын тумшугуна сунган эне чымчыктай утуру жигиттин оозуна салат. Даамтуу эттин артынан кабагынан ажыраткан мандариндин бөлүкчөсү менен эрининдей кызарган кулпунайды улам сугунтат. Жигит баш чулгуса да болбой, суусундугу уртатып, ошондон ырахат алгандай эбедей эзилет. Чолпонбектин ооруканада экенинен ата-энеси менен жумуштагылар гана кабардар. Бөлөк адамдарга дайынын айтпай, сурагандарга телефон номерин берип өөнө аларга дайындаган. Жакындардан башка бөтөн кишилерди ооруканага киргизбөөнө, биринчи кабаттагы кабылдамада сыркоолорду каттаган мейирбан айымга да табыштаган. Айнагүл кантип таап алды. Селкинин асмандан түшүп калгансып, маңдайында жутуп ичидөй тейде турган жоругун өөн көрдү.
Bul jakka seni kim kirgizdi ya? Dede sılık türdü. Bikeş jılmaya verip Çolponbekti yüzünden uda öptü da. Altınım ay, Moskvadan tanga juğu uçup gelip bölümüňe kirerge arga tappasam jürgen ekem. Oorukhanada jatkanыңdy dostlarыңdan surap bildim. Birinci kawattagı dogdurdun koluna akça karmata koydum ele palatаңda aytdı. Hey, kızıksın go. Jarım ay ötülek. Rossiyanın bu soğusunu attabay atıp, artqa burulganыңdy qara. Murdele butum tartkan emez. Senin bar degeningde qiyalbay, moyundan baylangan küçüktöy araň ketkem. Nары yer söreyim, erkime koyboy, zordop jetilegen. Bütün elge uluňdy taştap, basa berdiň banan. Güýöň jetip gelip göwüzdi törtkö böyle çappaga ile. Jemin jedirer aga jetilenç men emes. Al japayı kılıktu şor keldi. Mektepti bütüp keletsam, üyüňe jetkirem dep maşynasyna oturguzdu. Kılığım arbaldı we 16-mda kozday böktürüp alaka açkan. Nike tünü kuup jürüp meni uypalagan erkek bala bahuny da biler. Oşo jüýünü boş salpetekti koyçu. Aynagül juwaýyn teň sanabay dallary gurjüýgön uzun boylu çymyrdyny Çolponbekke gaýra jawuşdy. Menin bir tal gülüm üzülgüçe uçurabay kaydeleň. Özüňde oturýaň sep kynaldym. Ayaçı meni. Eköwüz bölünböy bütün bololuça. Kucaktaşsak baş ayakыбыз birigip bütün adam bolup kalabız. Üýlenimde seň hazır ajraşam. Erime telefonun daro joop uzatuga men dayar. Aynagül güýösünün nomerini termekke koluna zımsız telefonunu aldı. Taş düşkön jerinde or. Turmuşuňdy oýla. Oluň birde saga, birde küýöňe kılçaktap sarsanaga batat. Al atasında kalat. Aýgir or görbeseň, any özüm menen saga ýerçide gelem. Jaşy 40-ty çamalasy da Çolponbek alegiçe boýduk. Üýbüle kütörgü emnegedir kupuluna tolçu bikeş tabılbay jüret. Kede kaýsy kız tabitine dal gelerin, kanday bikeşti süýöründe bilbeyt. Bilgendir buga tamşanganday koş kawat üý jaýy, mömösü tögülgön bak şagy bilen neçeýen ýyl sodada jürüp, işkerligi menen aşyp taşkan dünýe jiýdi. Atynesini alakanga salyp bagat. Jogorku okujelerde bütüşüp, argimisi öz kesibi menen iştegen inlerini üýlendirip, garyndaşlaryny bagtylуу tuğurga kondurganda uşu Çolpon. İşkerliktin ubayı menen kıyla şaarda işkınalarda, kavatlı üylerde kurdu. Gelişim akılarını tölüp, çet өлkülerde elüydey ulan kızda okudu adat. Birok, mınday bir eşendigi turalı eç kimge oğuz açkısı gelbeydi. Moyun bileklerinde joğun altın çınjır, mancalarındaki altın şakekler menen sol kolundaki altın saat göz juğosunu aladı. Öne boyuna sıdıra göz jügürtkön ne bir kız kelin su gartsa da göz alarga düşkön jok. Ança ulgayelek atapası da jynagan gör dünýösüne topuk kılıuny, ömürlük jar götüp bala çakaluu boluunu eskertip, kulagının kujurun alganda "Sizlerdi düýne kıdırtam" dep uwada berip, gepti başka nukka burup egen. Aynagül'ün juwaýy jylyna bir köz körsötüp gelip ketçi. Kalgan uçurda jaş kelin üýünde çalgys. Çolponbek estese talçıbıktay solkuldagan uşu selkinin kurdaşları menen gölde çoğu ve salgan. Kızardı ısık gölde 2-3 aylanta keme menen kıdırtıp, göldün baş ayağına ti uçak menen seyildetken. Düşküsün ah kemede şerine uyuşturup, göldün qoğuz kapçıgayları menen tuğ jaylı oluruna sayqattatıp, marttığı menen çerin жазgan. Mahavat köprösü salıngan qoğuz kapçıgayda suluulardı sınatıp, sınaktı utup çıkkan kızlarga sıylığı menen belek beşkegin tartulagan. İçinde gire jok. Damaşlaşıp söz ırgıtkanı menen şaraktagan kız kelinderden birine de jolugun emes. Algan jary ekö tarınışıp, ayılda wagtluu boy jürgen Aynagül oşonda muny jaktırgan. Al Çolponbekte kaydan bolsa da tawatta keçke deýre jandan çygarbaydy. Aynagül jary menen jaraşkandan kийindile jigitdi unutalbady. Kayda jürse, esi dartuşunda toğdogu üýünden şaardagy bazar uçarga düşüp, kayra ayılına kaytarda kadamı artqa şiltenbey, jigitke çip jarmaşat. Çolponbek mınday da arga tappay, ana jol tandaba sunasy menen üýüne jetkirүүge argasyz bolat. Hazırda wagt 5-imge bolup baratat. Birok, jutup içüdöy umsungan Aynagül'dün bölmeden jylar türü jok.
Bul arada jigit üstündögü ak jilegi boyuna kup jaraşıp, kolu kebezdey jumşak boltoygun kızның kolundan түшкө дейре, anan 5-imge jakyn eki ret asmy köl alganga ülgürdi. Denege iğne sığgany sezilbegen kızga içine nimerilip, anın bat-bat kavar aluusun, şilekeyi çuğurgan kelinden ıldam ketüsün degdedi. Aynagül süygönünün asmavuk olduğun güçü menen çıpıldap terdigen mangdayın cüzar çuğ tigizip sürtü menen uvara. Bir gezde Çolpanbek kıyıla karagan selkine bilektin aldı da koridorga jitiledi. Ildayqı xavatqa düşүүчү tepkiştin kalgasını açıp, "Üyüňe jetkirgenge azır maşynam jok. Bar emi, kaynata kaynenengdi kavatır kılba." "Alardan bölünüp çıkkanbız. Kaynata kaynenem menden bölök jaşaydı. Alar meni turmuşuma girişpeydi. En öde jalgız makhuda jürgönden göre uşu bölmede seni menen tünögönüm artık. Süyöm seni. Get debeçi." "Ukmuş görüңdü bilem. Men da seni kıyalbayım, birok arga jok. Ak nikeli ütügöýüň bar, emni kamyň bar," dedi jigit biraz gülümsürey. "Kalasaň azır ajraşam. Aga 3 dalak koy dep açyk aytkam. Men dele öz süýüme akylymyn." Aynagül bıçaktap gözüne jaş aldı. Kucaktamak bolgonda jigit boyun alakaştı. 6-njy kavatda ekөөнün başka jan jok ele. Ottoy jalındagan jaş selke oorukanaga ertesi de başpakty. Bu jolu göz joosун alçudan beter jasanypdyr. Oşunduktan go jaňy jetilgen kırgıy müçü kımça bir kızday özgüçö suluw göründü. Birok jalanyp jalbarganyna karabay Çolpon any menen salamdaşkanda jok. Ağa jonun salıp dualga burulup jatıp aldı. Aynagül any iýite albaganna ünsüz bulugup göçün göz jaşyna çygardy. "Bir karaç sadagam, Çolponum, men sen üçün geldim. Döngöçtey er söreýimde görürge közüm jok. Seni menen baktylymyn. Antbesek ömrüm arman, güýtde ötet. Talayımdy taşka çap basranam." Çolponbek jazdyktyň aldynan kalın konvert surup aldı da, "Emi ümit üzör" degen oyda gelindin başdygyna saldy. "Baktyňdy baylap asylu. Bul akça Moskva emes, Şweýtsariýaga baryp 3 ýyl oýnap gelgeniňe de jetet. Unut baryn." Aynagül konvertdi karaganda jok. Konvertdi başdygynyň surdu da ırgytyp ýdi. O ozy açyk konvertten çaçylyp ketken kögüş akçalar awada samanday sapyrılıp jer jaynady. Jigit buga ne derin bilbey, saamga bu şayman tırtdy da, "Saga kur bolgan kayran akça. Saga bergiçe sagyrlarga karmata koyboy, je dagy bir jerge bazar açsam bolmok eken, bazardan agyn suwday paýda düşmek," dep oýlady. Aynagül, "Süýgeniň menen çoğu jaşabasaň emnesi bakyt? Baytaldy bura bastyrbay, basa kalgan aygyrday erkeletүүgө jarabagan döngöçde erkegimdin emnesi bakyt? Süýünün bir saaty, bütünдөй bir ömür. Süýü süýdüret da küýdüret. Küýdürgüsüne çyday albay jarylgym kelip atat. Süýgenime jetbesem ömür boyu arman aytyp ökünem," dedi al buluga. Çolponbek suroğlu tigilgende gelin sözün kayra jaňyrtdy. "Maga töwemden ıldy töküp eken düýnöňden kılçalyk gereki jok. Baylyk maksukdan ogatat dep oýlasaň, artymdan deputat ministrlerdi jügürtbesilem. Maga senin toğday iş bitirseň da maktanbaganyň jagat. Senin mırza jigitdigiň, jentilmendigiň süýdürdi." "A men başkany süýem," dedi jigit tamaşalay. "Senin otuň çygyşda güýse, menin otum batyşda janar." Aynagül buga işengen jok. Çyn peýilinden küýüp jansa da Çolponbekdi özüne tartalbaganna tutalandy. Jigit jumşak süýlep, özüne imersile gelindin çıp jarmaşaryn boljop turdy. Aynagül anan ömürlük jary menen ajraşy da ykdymal. Oşonda jaşuý bilenin buzuluşuna sebepçi boluşy mümkün. Je munun gözüne taptakır görünböş üçin bölök çakka deýdip ketsembe. Al selkiden arıluu üçün kalgası açık bölmenin tuşundan ötüp baratkan boltoygun mesestrany kol jaňsap çakırdı. Handan Aynagüldi uzatıp koyunu ötündü. Meýirman ayım selkinin ottoy jangan gözü menen jigitke ümittүү tigilgenin gördü. Hösünçe külüp koydu da, jaş ayımdy palatadan aydap çyguga batınbay turganyn kıyıtkanday baş çaýkady. "Çolponbek, heçtek emes. Süýü, küýü, wagtly nerse. Mezgil ötüp unutulat. Menin baktymda uşu kızaca tokşayt dep,
Meýirman kız turaluu kıyaldanyp ordan turdu. Yüzün misreýtdi de Aynagülge tamaşaga salsam gaýra jagşasyň. Bar emi, joluňa düş. Men uluňdan türüp jetim bolusyň halabaýym. Öý bileni buzgandan ötken kıyanatlyk jok. Sen küýüňdi bugün jekdegendeýle çanquň kanyp otuň suwganda meni de çanasyň. Sebebi 5 manja tiň emes. Uzun kyskaluu. Suranam. Jyly töşekni muzatpay Moskwaga gaýra get. Eriň menen çürpüňdüň kadyryna jet. Mından ara meni eňsebe. Gaýra gelbe, dedi öktemtirdi. Aynagülden arkasy tügendi. Goş kol menen yüzünü kalkalap, ızasyna çydabay şolokda uylady. Anam bir kıylaga deýre ündebey, ıйын toktatyp oýlanyp turdy. Ahyrynda göz jaş aralaş ızyrına, "Hemi tapdym. Tyýyn artyndan tomolangan sende çaykoçu süýüni düşünbes. Çaykoçuga pul bolsa jetşet, enesinde satat," demiş boldy. Jigit gülümsüredi da, "Men çaykoçu emes, biznesmenmin." "Hardan bas o da gir. 10 somluk buyumga 100 som koşup satkan kızıl kulak. Вот ты кто. Biznesmen degen ülkön zavod fabrikalarda sılat. Joktan bardy tabat. El jerine payda kılat. Ha sen birdi ekiге çawıştırgan çaykoçu. Sendilerge sokurtyň kymbat. Mahabat menen işi jok. Eş nersege jarabagan jurku. Saga korhun kayran süýüm. Kız kırkından kaçkan erkek tukumsuz ötöt. Sendey muzjürek ömürden barkın süýünün gazabyny sezbeýdi." Çolbonbek kolu jukalarga kabat üýler menen balдар bakçylaryň kurganyn, bazar işxanalarda açyp, eň mykty okuwçy studentlerge özböý stipendiýa töläp жүрgönün, baldardy çet ülkede okutkanyn Aynagülge de aýtkan emes. Eç küptüsün kayaşa menen çıgargan juvanga karap jylmaýdy. Birok kepti gaýra ırbatuny kalagan jok. Birotolo özünden tüňültüni samap, selkini iýinden akyryn türtdi. Yldyga düşür tepkişke jetkirdi. Oşondo da ordunan jylbay, ömötdü tiktegen Aynagülden közüni ala kaçdy. Daroo ters burulup, gelin gaýra çalbosy üçin çöntök telefondan sim kartasyny çıgardy da, ana akır-çykır tögülçü çelekke ırgıtdy. Iras, gördüğünü kişini baktıluu kılbaydı. Birok, ağana içendegen iş büdöt. Tukumsuz degidey, çetçerde oğukan ulan kızlar menin baldarım da. Koy, Aynagülemi gaýra kirip gelbes. Antsa emne kılam. Mendey muzjürek biröөнün ırıskısına göz artbaydı da, kol salbaydı. Çolpamektin başı emi çındap katıp, Aynagülge jolukkanına buşayman jedi.